Hayırlı kez, kadir dostlar, vaqt kolasan yazmışlar sılbırı. Bizim bugünkü tapsırыбыз Башкорт театр sanatının asıl zatlı tacı, eskitkez talantlı gajayip aktörü, Башкортстанның atqalın artisti Бектемир Тимур Галлямұлы Моллабаевтың яқты рухынарын алам. Вaqt kolasanda onun turmuş qissahı, ijad siri, бәхет тамғаһы, язмыш ыйғыры. Bizimle birge қалығыз, bizden ayrılmağız. Hem elbette studiyala Timur Галлямұлы Моллабаевтың ең қадірлі, ғазиз, яқын кішілері. Хайырлы кез, құрметлі қонақтарым. Рахмет келген өгілісін, мұна шындай матур, истелеклі, қатер ексіхіне. Hem bugün bir көп матур истелектері бұрты башанабыз, hem Hüzü başlığa kele, elbette İlnur'dan, oşu meşhur aktörden ulu İlnur Моллабаевтан özü de bugün sanatın tutkağı bulgan, şunday asıl yurdamanı, rejissör, talantlı aktör İlnur. Еш isketçem atayında, hağına. Түшке кірeme, buna istek? Түшке кіру yok. Түшке кірмей, кіргені de yok, hatırlamayım. İsketişi еш, çünkü ben özüm kadar atay. Atayımın dersleri. Dört bala atağı. Dört bala atağı. Atayımın dersleri, isketişi, atayımın kірgenleri, isketişi. Atayımın belki etkenleri bulmahala isketişi. Şu Kırgınızға қарсы, yok, спокойно, Kırgınızға қарсы не, көбірек әлбетте керек еді ескертушілер, но жоқ, ол вақыттан 9 яш еді мен ол кеткенде. 9 яш еді, соңа бар, дәрістері, бек қатты дәрістері ескертуші ол. Bana көптен түгіл біздің ұшы студияда ескалып өткенік бітетін әсейгеді, солай оқ ескісі мұңлы, ерсі, оқытусы педагог, Ләлі Зөфәр қызы Моллабаеваны, онда әхиреттері келген, достары келген, оқушылары келгені, кесиетлі, мұхабәтлі ердер бет олар. Әсейімнің хилеу бойынса, естіде қалған, що олардың 10 ел бірге яшау, 10 ел ішінде 3 ел ауырыны бетінде атайым нағеттіріп, що әхім 7 ел яшау олшыл, тиклім бәқіт ісінде яшағанмын деп сөйлейді. Ол нық зор бәқіт еді, білмеймін ондай бәқіт. Ол әйте тұрғайны, атайын бір әйтеге бомж ма, айрылған бұл хақта, айрым яшақта, әскен бұл хала, мен риза болыр енім. Ғаламны яшағын ені деп шындай сөздер есте қалған. Біздің студиябызда Тимур ағайдың, мәрхумдың ең қадір кішілерінің бірі, оның апағы бетінде дәулеткерінайын дүртілі ауылынан. Бұна қайдан келіп сіздікен ұшы құдіретлі мүғризде, Тимур атлы, қайда өткен, ненде өтті өскен, ненде әсем атайтыр бәнді өткен, ненде мұхитте ол сыныққан. Қайдан келіп бұна ұшы, юарынан келген ненде бір илайлық. Шул теклем кішіліклі бала болып өсті ол. Ол әр бір немеге иқтибар ете тұрғайны. Мәселен, біз өткен вақытта телевизор жоқ, радио жоқ. Әм біз не үйсіндір Хүйербеке әбейімдерге әсәхі Бектемірдің. Ненде есімім атыр Хүйербеке? Хүйербеке әбейім шында гіл яңғыда қатындар Аулақ қайылайыны. Шынан оғанда бәйлем менен ұтыралар бетінде. Ең мүхімі ұтыралар да әйдәйлі. Осылай мейіс аппақ бетінде, шының алдына вискіне қағыздарды үйелер яндырып еберелер. Әм шул көлеге түші мейіске. Әр бірі. Ана менің бабайым, она менің егенім югірі. Вес бүтәлі есімдерін қайтмағандар олар. Вес хуғышта қалдылар бетінде. Шуға біз ана шул татулықты, матурлықты, кішілікті көріп өстік. Taladılar. Kim talanı? Koysam talanı, hem koyda talanı. Talandılar, Uzumdun halal malımdı, uzumdan taşıttı. Yelkeme atladı birini. Gitmehe aksahın tüleme kastı. Студиябызда büyük şahıs, büyük okutusu Ferdinand Kasım kızı Kasımova Batı'daki
Araş arhanda bir boyday. Men darrahanan iňiňe birinsihe helet möhürlühüm. Hez şunda oqşandığızma towdy aktyor, bulasak büyük aktyor. Nime etmekteydin hizgir küngel? 67 yılның күзі бик удачный болды. 68 yılны отыртқан еміштер, еміш берділер, бойлық берділер республикаға. Онда 68 yılda культура бойынса бір ең күслі ел болып сақты. Деген институт ейді театральный факультетта режиссерлар алды. Бик зор конкурслар болды. А в училище параллельно артисттар ейді. Ол курста меңе берділер. Мен набор ішледік ол заманда. Міне Құдай тағала берген 62 елні алынған студенттар республикаға шундай зор республиканың культурасын көтерерге шул тиклем күз берділер. 68 елні алған студенттар, оқытып сығарған студенттар бітәхілі деп әйтерінем, бәқітәрлікке қаршы бик ешқына юққасы дүния қойдылар. Бұна деген артисттар дүния қойдылар. Бірігі оның Биктимир болды. Биктимир бұшушы курста училищеға алынды да, өзін бірінші күннен башлап көргәтә башлады. Оны курста аңланы. Сөнки ол курста шул тиклем ақыллы балалар йыелды, бір-біріген аңланылар. Шунан һәң бір ғайлә барлыққа келді. Бір ғайлә болды. Ошы ғайләдә студенттар үзләре хайлап қойдылар. Биктимирне староста итеп қойдылар. Ул шундай староста ине. Әбит, бүтәһендә студенттарды кулда тотты. Студенттарды гына түгел укытучыларны да. Әгәр укытучылар сак-сак оларның күңеленә охшамаган нинди направление бирә башлаһалар, яки үзләрен кулдан ыскындыра башлаһалар, Биктимир оларга замечание эшләйде. Мин ушым киттем, әйтәм, студент, килгән генә мәктәпне бетергән, нисек инде ул үзенең укытучыгына замечание эшләй дип. Әбит ул бик нык тырышып, онда курста тәртип тотырды. Тәртипне тотырдылар. Аны уважать итте бөтен курста. Шунан һәң этюдтар китте инде. Этюдтар киткәстен карагам, ул студенттарда йыеп общежитиела улар белән эшләй башлады. Әбит, ярдәм итә. Этюдың бармы күрһәт миңа? Иртәгә бит укытучыга күрһәтәбез, бармы этюдың? Менә шул тиклем нык кул менән тотты уларны. Вот, шунан һәң отрывокларга күстек. Лек Валеевич укытучыларда уңган булды. Удачный курс булды. Лек Валеевич укытты. Шунан һәң Жұмағолов укытты Риштан, Илшат класс агай. руководительләре бар иде. Шунан һәң ул әкертен генә асыртын гына еще бер кыз менән йөри башланы. Куркытыла башлады бу. Мин әйтәм, өйләнеп китә бит инде, нимә булыр? Ул кыз кайда укый ине? Сәнгатта? Ләлә Зафаровна институтта укый ине, Муллабаева. Әбит, уның менән оказывается улар вот менә ис китмәле хәзер, әбит, бүгенге көнгә студентлар тоже әйбәтләр, әбит. Әмма ләкин буларны алып бар булмай. Яй каникул йитһә, улар группаны оештырып, Ләлә Зафаровна менән гастрольгә сыгып киткәннәр. Шулай итеп ул яй көне гастрольдә йөреп кайталар. Шунан һәң бер нинди дидә өйләнешү фәлән юк, бик матур йөренеләр. Ләлә Зафаровна Биктимирнең ярдәм итеп йөрде. Гастрольдә артистка булып йөренә. Вокальныйда укый институтта. Hayırın sirlene? Olmakay? Olmakay. Söz kıralamış kıra. Hele kubindim ikere. Min de şula tugul mikenteyim. Evine bir yokaydı yatay. Doktor onun itme tırayık. Onun işleyi kuva. Baştayı kavuna varıp nitayık. İlk kavgana.
шықырат, өзі қорқыныз түгілді. Олман қайсынлап да сирленім. Сирлені, ол не өлерге бұл хәббеттен башқалан етейінді ол. Не, бұна ұшында айлы кистерге, не, ғашықтар көккіне сірләшіп, көрәхме ай балқып янып тұра. Неме, естің мәлі? Yok, bırakmayın da ağdalan etken yok. Нешлеп кирлі бұрлы хилеп тұрағым. Құралы олман қайсынлап да сирленім. Asınlap da. Нешлеп тұрағым. Bıraksan ya. Önünde eydet. Біздің курсқа теге самодеятельностьта эшләгән кешеләр, күптән уже мәктәпте бетереп, Тимурда армияны йөреп кайткас килде бит инде безгә. Өлкәнрәк кешеләр бар ине. Улар янында теге мин 10 класста бетереп килһәм дә, үземдә адашкан себеш итебрәк тойдым. Укып киткәс, Фәрдинакасын иң беренче сәгатьтән курсты дуслаштыру, татулаштыру, бер-беренең тормышы менән кызыксындыру, менә шундай дәресләр башланы. Кыздарды сыгарып бастыра инде, егетләрде айрым сыгарып бастыра инде. Без нисек киенгән, без бөтәбез дә тикшерә инде. Теге мин авылдан килгән булгас, кемгәлер замечание яһа икән, кыска күлдәң дип. Мин теге былай да озын күлдәкте эй тарткан булып озын айтып торам, миңа замечание яһаны озын кигәнен кыскарт дип инде. Ә Тимур менә һиз әйтмешләй бер кемгә лә охшамаган. Ул беренче карауга ниндәйдер менә безнең күк ердә менә былай итеп басып йөри торган кеше күк түгел, әллә кайдан усып төшкән кеше күк. Әйтәм шулай. Менә усып төшкән кеше күк, үтә күренә торган күк, ихлас, исендә бер нәмәнди насарлык булмаган. Шәфкәт үтә күренмәлек. Үтә күренмәлек, әйе. Исендә бер ниндәй насарлык булмаган кеше кыяфәтен нитте. Менә күрү менән шундай нигә килде. Әйтерең аяклы бер фәрештә. Әйе. Һәм без менә Тимур ул бит инде безгә караганда өлкәнрәк берничә яшькә булды бит инде. Мин 10 класста беткәнмен. Тимур менән без ирле катынлы не эшләйнек. Мин әсә, ул ир кеше, безнең улыбыз Римзия Зетдинов булайны и Рафик Газизов була торгайны. Менә постоянно шушы кешеләр без бергәрәк этюдтар эшләнек. Уның торган бүлмәһендә гүлдәр үсә. Гүлдәрнең берәй япрагында гүлдең тудан булһа, инде ул насарлык. Курста да шулай инде Әйе, класста ла гүл үстереп нитеп, әйе, порядок нитәйне. Ул староста, мин комсорг. Бергә без оештыру эшләре эшләйнек. Без күпме вечердар үткәрдек. Тамар Шагитованың атаһы Худайбердинның, Шаһит агайның Тимур оештыру ягына искитмәлек кеше була торгайны. Мин дә лә шундай ук качество бар ине. Мин мәктәптәге пионер вожатый, отряд советы, дружина совет председателе, вожатыйлар булып эшләп, бүтән эшкә өйрәнеп килгәйнем. Комсорг булып эшләнем, һәм без бик дус булдык. Ниндәйдер чипылар булмай тормай, була ине. Абакачев бар ине безнең. Бик кызу ине, Тимур менән дустар ине. Әйе, шуннан Абакачев теге наказательләр өчен бер өстәлгә хукха, теге фанер өстәл төшеп китә ине. Көчле ине. Ә Тимур спокойны гына туктагыз иптәштәр, моны былай итеп решайтып булмай. Менә мирно, дружно тип шулай итеп үзенең неен куя ине, условияны куя ине. И действительно теге училище кимәленә безнең насар гадәтләребез бик сыкмай ине. Шул тиклем теге ниндәйдер матур курс булдык без. Действительно Лик Валеевичтың теге театрда ул вакытта главный режиссер булып эшләгән вакыты. Мин анда, конечно, күп эшләй алмадым. Фәрдинакасын да күбрәк эшләнем буга инде ул мин этюдтар буенча. Әмма ләкин өлгү булып Тимур безнең бөтәбез өстендә өлгү булып торды. Хагынып искә алдык. Гел хагынып искә алабыз менә сорашкан вакытта ла әле. Кисәлә мин курсташларыма звонить итеп сыктым әйтәм. Мин белмәгән, онытканрак берәй төрле нидәрде искә төшерә алмайһызмы дигәс. Безнең курс ул булмаһа, без укып сыга алмас идек дип әйтәләр. Менә шулай дип әйтәләр дә бар. Әйе. Ул булмаһа. Хәтереңдәме? Кызурлау куйдык дипломный спектакль итеп. И Биктимер үзе һайлап алды роль. Шәрәй. Мулланы алды. Анда мин уңа уйлаганым Кутлахмәтне бирергә. Ул әйтте, юк, миңа менә бу роль кирәк. Аның тексты бәләкәй генә, әмма ләкин мулла. И оның органика потрясающее сценическое обаяние. Обаяние аның. Шунан мулланы алып уйнагастан, ул характерный образлар артисы икәнен.
үзенең неен алды, асты. Амплуа, Бір яқтан амплуа. характерный актер Әйе. екенін. То ол йөрейді, герой болып та қарады, тігілей да болды. И вдруг мына шушы рольда ол өзін асты, полностью, 100% характерный актер с юмором. Огромный юмор был. Мына эшләгән- Обаяние потрясающее. Эшләгән осырларды ниткәндә алганда, Тимур ул бер кемгә лә охшамайынса тыныс кына итеп, теге из-под тишка тидер бит башкортстан Автор түгел. Юк, менә кешегә бик күрһәтмәйенсә генә образды тудырала куя ине. Һәм теге характерлы рольләр бер кемдекенә лә охшамай ине. И менә үзенчәлекле, менә игедәктәрдә хәтерләһәгез, игедәктәрдә оның язмаһы бар. Ис китмәле егет образын уйнай. Ул теге герой-любовник түгел, ә менә шундай авылдың гаепһез, таза күңелле егет һәм үзенең яраткан кызына шул тиклем хәстәрлек күрһәтә торганды. Менә юрый гына игедәктәрдә күрһәтәгез, игътибар белән карагыз әле. Baltabar niye yıkamayın? Әнеңе өтін кәк қызлар тейін, мен хеңе қызлар міне. Ben Tihani. O hingele kokala bak. Oraya sok. Oraya. Bir, iki, Oraya bir mesleği. Ne mesleği bu? Ne mesleği? Бұл нетем, үйді құшқа сырлайым. Yırlamayın be. Ugütkü ukukra. Бұл несі керлайым? Buna tırlak buna tır. Neyse kaçınma yırlayın. Aynen. Bir, iki, O ne mesleği o? Бұл не нетем керлайым? Yırlamayın şu. Suskan koksuna ya. Бұл несі керлайым? Tağılap kınası. Bana neyse yırlamaya karak. Bilen mi? Eye. Bulma güzel. Nişlep bulmayı. Мина болмай. Nişlep bulmayı. Buna nişlep bulmayı. Бұл не ана олар үсі өғіне ерлаған. Malta var. Mine trio karak men. Mine kvartet karak. İbrahim kalın tavaş. Бұл мина болмай, мен өз әйбірімдігіне эшләмді, и уәссәләм. Бұл харықтардың күту арағында бұр үйрі бір шүлі көкті. Шул тикен бәһлән егеттәр укый сәнгать училищеһендә име. Әхәт Хөсәйнов үзе бер битендә талантлы атаман, үтәгәндең атаманы, талантлы актер, һәлә тускынга килгән. Һәм бына килә Тимур, Биктимир Муллабаев. Егеттәр өчен уның ашырга бешерү әвәслеге һәм хатта бәйләй белүе бына аптыратманымы, сәйер күренмәнеме, һез кабул иттегезме, әллә егеттәр сөйләшеп сахырдыгызмы? Егет кеше ондай эшләр менән булдыра тиеш түгел дип. Әйтегез дөресен. Мен оны бір вақытла Биктимир тип үйретмәнем. Тимур тип үйреттім мен оны. Біз бір йортта яшәнек. Біздің әр вақыттала сәйебіз бірі-біз әзір болға, әр вақытта біз бір-бірімізге кіріп үйрендік. Ләлі менен улар бізде болдылар, біз Дина менен уларда болдық. Әр вақыттала біздің әр бір тілім икмәге бізде ұртақ болды оның менен. Мен оның турасында bir vaqtala alama hudayt almayım. Ol bir vaqtala bus turmanı. Үйіне кірген, ol ya birey aşarga pişirir. Ya beyle butura. Ya bulmaha, bir de bulmaha. Totala hikaye oku butura, hikaye. Просто ya dersine edirlene, ya konsertka demedir edirley. Külemez terma şunday. Ol bir vaqtala bus bulmanı. Şuna qarab minde aşarga pişirge öğrenip başladım. O qarab men tuqmas qırqırga öğrendim, qoymaq qırqa öğrendim. Şuna minde özüm hazır tuqmaslar qırqa başladım. İlsiyar bir tapqır kirdiler bizge. Axat qolay tuqmas menen de eybe qırqa da bir gidek dedik itip qırqa dip aptırap qoydu. Unan көп nemelerge öğrendim men Timurdan. Buna Қатынға күрдектәрдә тегәйне. bütün hemen neşeni, bütün hemen ayayı. Қатынын Ләлер Зуфаровнаны ул үзе киендірәйне. Ayy. Модельлер дә булган хатта. Да. Biz көп вакыт бергә концертлар куйып беренек. Буш вакытыбызда. Һәр вакытта бергә булдык без, өчебездә. Мен бuna bir авылга барып, мен алып барам, ике авылда ул алып бара концертты. Шулай алмасап йөренек без. Ну, Әхәт ул миңа әйтә тора, Әхәт. Язалы хикәя, һин бит язаһың бит ди торгайны. Шуңа бер-ике хикәя бирде мен аңа. Бул һөйләп йөренде шуны.
Fakat kolay matruğuna yada iken de hindi. Davay yadırga tuttun ti. Bulay bit, bulmay ti. Hinin bittiğini kalemin var ti mine ite. Mete kuya başta katırmalı mete. Yoda, кстати, может быть, она шул Тимурдың храуы бәлки еңе ядырған иткәндер. Yoda бит ул хәзер. Şulay tip bana min ana şunun aytığı buysa min de hikayeler ya da başlanam kısa hikayeler. Şunu kasıttada hülep birini ol. Tamaşası kabul etti. Bir de etmene matur kabul etti atırganlar yine. Min de kumul utip kitap etindi. Şunday ayıbırga. Şulay tip hazır yiyelip gitken bana kattık. Qaraha mana kattık degen hikayeler yiyelip gitken iyiyle. Uyda bir kitapla artığı menen. Bunun ozakka spektakli Островский buldu, evet, karakterde bir rolü. Yok, yat kişi buldu. Tege Finiski ayber. İngadak spektakli. Yat kişi. Mine onda Şunda bak dik batır потрясающе oynanı. buldu. Hem Balisanan kaytkas Lelingrad'dan. Rıfkat ayıttı. Davay oynataya geldi Timur seni. Şunda hungu takır oynanı ol spektaklde. Şu spektaklden İlsiyer sıraşı uyuşturdu kurs bilen. Kursunu okutuşlarda vesiydi. 10 yıl bitkenge 10 yıl. Şunda ol kildi. Операциядан hoң. Şapka bilen zi. Уже başında zimni şapka yine. Bir fotoğrafyalar, bana kurhateler fotoğrafyalar. Bir kup kurstun fotoğrafyaları. No ol fotoğrafirvat siterge yoratmayını. Kollektivde kilgendele sitke kiteyini. И şunda bir fotoğrafyaga kolmanı. Последняя встреча buldu. Evet, şundan ol uzaklamay ölüp de gitti. No şunda kirme düşmeni. Sitke kite turgayını. Настолько скромный был. Tanırlıq түгіл төлкі, ирақтарақ ілеккен. Хин бүгін күнде режиссер актер боларақ, мына атайыңдың ойынын несік етек бағалау өте дұрыс түгел енді. Несік қабыл етем. Мына нендей актер болған екен ол Тимур Мулабай. Мен қазір репетиция вақытында мен яшьтәргә күбрәк әйтәм ондай. Мен бәләкәй сақ нисек башланайды. Ертең оянып китәм, мен тауышқа оянайын. Хатырында қалған тауышқа. Тауышқа, нинде тауыш деп оянам. Атайым ауызына орех тартқан шығырларын күнде рұқса еткенде работал над речью. Қазіргі вақытта ондай неме, ондай немеге вақыт жоқта қырғанысқа қарсы яшьтәрінің. Ештен аптырайды дейді, бұл емекерді аптырап та қалау. Бұтәхілі түгіл, һәм менің үшін бір девиз хымақ немеке қалған, ол Смоктуновский айткен рұқса айтам, не нужно играть, нужно быть на сцене. Һәм атайма, ол бір как раз шо келешіп тұра, ол ойнамайын, ол бар ине сахналар, отдельный бір кіші, образ, табиғат, әлбетте. Кімдір әйті ондай кішілер одақ яшарға яшамайдар тип көп ешіткен әйбірлерім бар. Кімдір әйтті ондай кішілер болмай, ол Аллах Тағаланың іші, солай келіп түшкенде вақыт. Комета қалдырып кеткен, келіп түшкенде, яқты қалдырып кеткен. Мен бір-екі хүдәйтейм әлі фәрнакасыны. Тимурдың мынау бәлек кіші башынан спектаклінде Афоня деген бір странный образ уйнан ол. Яш кіші, яш та түгіл, қартта түгіл, мына шундайрақ странный характерлы образды. Шул вақытта ол юн үрлерге үйренгенін мен хатırlayayım. Тегі машинкала, мұнанды түгерек әйбір әлініп тұра. Шунда ол юн үрлерге үйренген. Мына кішілерге тұрышлық. Қатын қыз, мына мен 2-3-те үрлерге тейшейм. Шуны тәкі үйрен алмайынсы спектакль түшіп қалды. Мен үйрен алмай қалдым. Ол үйренгейіні. Шумбай спектаклінде бірге эшләгәйнек записта мен бала менен ултырганда икенче кеше төште инде мен төшәлмәнем неге телевидениега. Шумбайды эшләгәндән шул тиклем кызык. Уның менә юморы бер караганда көлке тудыра, икенче караганда уның юморы менә эшләгән эше яллау ятайны нидә спектакльдә караганда менә. Ниндәй генә уендар тап килмәйн ул. Шамил агай эшләгән ул спектакльдә. Теге өлкән артистлар белән уйнайбыз. Өлкән артистлар да Тимурга менә шундай йылы һүзләр әйтеп, һин бездән дә уздырак бит ул кайым дип шулай әйтеп әйтәләр ине. Зәкия Паярслановалар, Люзапа Фахриевалар уйнануында. Бына Тимурдың эзләнү кимәле теге бүтә кешеләр эзләнә. Артистларга роль бирһәң, бөтәһе эзләнә. Әмма ләкин ул икенче төрле бына.
бәйләү тиһеңме, ирләү тиһеңме, уның теге башмагымда уйнаган Йыхан карсыгын индәйне. Шаккатмалы Йыхан карсык булгайны бит ул. Кызлар дие әйтүне. Әйе, ис китмәле тырыш актер ине, тырыш актер ине. Рос, Ой, Рос. Һин доктор түгелме? ә мин барбыр доктор буласакмы? Медицина институтына инәсәкме? Рос, мин һине күрүдән бөтенләй өмет эткәйнем. Мин дә. Кайда югалдың һин ул төндә серле егет? Әйдә бергәләп хәтергә төшерәбез. Әйдә. Яңа ел кисеме. Әкияттәге кеүек. Кар яуып тора. Мин эштән кайтып киләм. Ә мин матай белән урамда йөрим. Һин минең каршымда мотор роллерын туктаттың. Сибәр кыз, ултырыгыз. Күдәсеп йомгасы кайда теләһә шунда илтә. Юк, ултырмай, мин өйгә ашыгам. Улайга игезгә илтә. Ултырдыгызмы? Һез студентмы? Әлбиттә. Студентлар мәҗлесенә барасызмы? Мәҗлескә? Әйе. Барам. Мәҗлескә барып инһәк, студентлар яңа елны каршыларга шыршыйып киләр. Ә һин? Ай, момент. Мин хәзер үк урмадан алып кайтам. Рус, һез мине көтегез. Һез мине шатлыгым. Күптән эзләгән бәхетле махыры. Көтегез мине. Унда ниндәйдер тавыш. Осрашыбыдар. Ул şu бәләкәй сақтан ук бешеренде. Һәм бәйләм. Ана шунда не бәйләм, вискенә бәйләм. Без не ишәптек утырайык. Безләй белһәк тә белмәһәк тә, ул Биктимердән һәр вакыт һәйбәт килеп сыга торган. Шулай Буш вакытын һәр вакыт файдалы үткәргән. Файдалы үткәргән. Бер мәлдә не өчен ул бешеренә, төшеренә, әллә шулай бешеренә торганы бит инде. Әле өйләнгәч тә, дөнья көтә башлагач та, бер көн мине хака булды ул. Ям япай, әйдә миңа бер теге бәйнәмә күрһәтәм диенде. Шуннан йөгереп бардык. Теге ошолай не коймак-хамак нәмә бешергән. Оның аклы, каралы, зәңгәрле, зөңгөрле инде. Шу нәмәгә үтәм инде. Ашап кая тәмнү инде. Шуннан каптым тәмне. Теге кыштан теге бәрәңге алган вакытта турып калган бәрәңгене йыйганда шуны теге талда күп йыя торган кыш бугас. Шуны шу сыбыктарды яндырганда, шуның күленә шуны тыгып пешергән, күтеп торып. Менә безеке битте хәзер мин не агай мин өйле агайымнардан баксаһыннан йыя башлыйм. Бишеймен әле мин дигәндә. Шулай итеп бәләкәй сактан шулай әвидем булды, кешелекле булып үсте ул. Шуннан хәзер тегне хакау дип ирештирәбез бит инде. Бер заман без үткән вакытта 7 самавыр була торгайны. Шуннан без кызлар Сәлимә, Зөлхизә, Әнисә, мин төшәбез дим буена шу самавыр юрга катыга алабыз. Не әбимнәрнең турыһынан төшкәндә күпергә. Бу якта балсык, кызыл балсык үтә. Шул балсыкты алабыз да, шу яшабыз бит. Бер заман карагыз әле. Дур матур кызлар самавырды яшалар дип. Неге күпересенә менгәндә, ошай дип таянганда өйдә кызкырып Хәрефне әйтергә өйрәнгән. Үзенең староста булган гадәтен театрга алып китте. Онда ла ул нык тотты. Комсомол секретары булды. Интригага китә башлаһа, Биктимер тота торгайны. Туктак укытусы һымак аларны рәткә утырта торгайны. Шуннан һоң бик яхшы рольләр уйнады. Кем әйтте бuna Тимур һин мотлак актер булырга тиешсең. Барсаңа кем әйтте? Юк. Әйтмәне. Бер һөйләнмәне, артист булам дип һөйләнмәне. Теге укуга ул икебез дә укынык инде. Мин нишәварак, ул нишәвак дип әйткән һәм не
Бүтті концерттарға неге ол үйрені. Менің ең аптырағаным бір заман келіп түшті бізге қонаққа. Теге ял сағаты болғанда келіп түшті. Сибайға ма? Сибайға келіп түшті. Мен те артистшылыққа оқырға ендім дей. Мына қадір біз 15 күн оқынаға енді дей. Шелге етмеген. Жоқ. Өзі бір сәрлі құмта болған. Мен бір айтып кетейін әлі. Біздің оқытусыбыз тіл дәрісінен бір группыла Илшат Юмағұлов ені, біздің Файыз Вахитов ағайыны. Тимур менен икебезді бірінші курстың икенсі яртығында пионер ұсқыны радиоғына язырға сақырды. Біздің тауыштардан етіп енді, икебізден оқытып қарап енді, реш дәрісінде енді шулай. Шушлайтып біз оның менен пионер ұсқынын икәулеп бірінші курстың ярты йыллығында уже язға таба жүріп, ұлғайғансы яздық. Мына бірге передачаларға кіріп кеттік радиоға. Шуныға менен де меңе истәліклі хатирелер қалдырды ол. Откуда появился? Борода? Из краев далеких путь держу. Не скажешь ли, стоянка это чья? Моя. И бойбисе. А табуны? А табуны мои. И горы, и облака, и все окрест. Вот захочу на облако вскочу и улечу. Умчался бы в неведомые дали. Ты бойбисе. Жаль оставлять печаль. А кем тебе приходится она? Я по труду юродивый ее. Меня вначале звали Азергулом, что означает прирожденный раб. Но бабися сказала, это грех, смеяться над несчастным и святым. На лбу твоем родимое пятно. Не подходи сюда! Не подходи! Әхет ағай, мұна тағылына аптыратқанын шул, ир егеттердің ғәдетте сәхнелен қатын-қыз рөлін башқаруын көптер қабыл етмей. Мысқы етелер, аптырайдар, шелтелейдер, шыш-быш келілер. Әлбетте бар Ресей сәхнәһендә шулық Олег Табаков ойнаған кешестер бетінде еме Александр Калягин һәм әлбетте Георгий Миллер теге убырсы бабайга ойнай бетінде һәм мұна Иоанн Қарсық. Осы фотоға қарайын таң қалаһың. Мүмкін түгел. Бұл бит өзі Қарсық, Иоанн Қарсық. Қараң әзіркіне видеоған, мұна Илнұр әйтмешлей ешей, ышандыра, тетрендіре, күлдіре. Бұл не ғажап. Сіз несек аңлайығыз бұны? Несек аңлатағыз бізге? Бұл феноменді. Мұллабаевтың. Уникум бит ойлап қараһың. Ең бірі мынау теге қара ху. Біз башта аптырап кеттік. Ер кешіге қатын-қыз ролі берелер. Вообще аптырашта қалдық біз. Қазір... Өзіңізге айтмаған емі бұл туралы? Көп артисттар біздің театрдағы, ұлы ағайдар да аптырашта қалдылар. Сонан репетиция башлап... Әкім режиссер айны? Лик Валеевич, Валеев. Білген, Петербург кеше бит Ленинградта оқып өткен. Спектакль сықты, қарайбыз. Тимур сахнаға сықты, Иоанн Қарсық менен. Өзіне ылықтыра башланы. И біз ышандық ұшы ай бірге. Оңынан біз оға молодец, рахмат деп айттық. Әйе, молодец, рахмат деп айттық. Тағын бір нейі бар еді аның. Бик әйбәт ғадәті бар еді. Бұны артистлар учебный заведениедан келелер. Бик ауыр бит ол коллектив опытный практикантлар өткен артистлардан білен эшләп кету бик ауыр. Ул сәхнәгә менү менән, килү менән үзен хуҗа итеп тойды. Үзен менә гомердә анда театрда эшләгән мени. Как будто прямо ул театрда туган шәхмәк. Менә бик ярдәм итә ул. Бар кешеләр иләшеп бетә алмай театрга. Шуннан кайбер кеше после учебного заведения
ол эшлей алмайынса сығып ките. Вот, бұл, әйбет, ну, Станиславский хамақ, әйбет, келіп тәкірді, хужа болып жүреді де. Бүтәхілі, ситтен гіне юрилер, за кулисымай қорап юрилер, кімнің несі ойнағанын қорап. Бұл хужа болып юри. Вот шул ғадат, бик әйбет ғадат ол. Сонан тағаланың бір әйбері бар ені. Ол мұна комедия ойнай. Ол бір уақыттала шаштырмай. Мұна қайы бір кісілер бетінде специальный... Билден түбен түшмей. Күлдіріға тырыша. Томашасы Әбіл, мұна несек бар. Шулай ойнай. Hem xalq oşuna aşarıp, rahatlanıp, kul sabı, rahatlanıp kule turmayı. Buna bir nemele eslemeyi. Spesiyel buna uyuya tarışıp oynay ol. Hatta tirlep sığa ol, oynağanında. Yanıp sığa. Xalq şunu buna burni aplatsizmle karşıla turgayını. Biz 3-cü kursdamı, 2-ci kursdamı? Likvaliş bizde unutma meni Quyosh degan spektaklga oldi. Nasimani, meni, Timur'da. Timur Hamid ağay oynagan obraz Sergey Shikmaryovga, men Boshqirt qizina, Nasimani Gularslanga второй состав etib. Biz repetitsiyaga yurinik. Timur'da по-моему bir tapqir oynatmanim ekan. Biz ulgura olmay qoldik netirga. Qатын qizlar yağında bitindi o'dingiz bilasiz, teatrda direkt irdarga qaraganda qatlovliroq. Biz үлгіре алмай қалдық. Ondan ол spektakl bek ұзақ барманы. Timur'ды бір сығарды бұғайлық валеш. Біз репетицияға үйрінік артисттарымнан бірге. Мына Timur'да шундала уянырға мүмкін Фарнакасын қиюлық. Ол бір тапқыр ұят бараны. Бір яқтан айту Аллах Тағаланың бір өзінің ұбеуі деп айтқанда болайын. Осталық тажы. Осталық. Мен бір қасан өзім жаратмайым. Қабатланы оларды. Өзімде рөлдер мұна бір енеме болды. Все болды. Рахмет. Режиссер тағдим еткен. Жоқ керек ме? Бұл болды. Бұл спектакль бұл гел. Өзімсе әшлерге маташайым. Атайымдан келедір енді. Табиғат орысша айтқанда богом поцелованным екен. Қайдан келеді? Шеп айттың. Үстен келедір енді. Бәлки оның бәлекей сағы қиынырақ өтті бөлек әбейім хейлеу бойынса ұштарың өтін балалар. Илнұрға өмия бір құрау бар. Қатырыңда ма? Илнұрда бітінде обинде оқыны. Мен отайын ойнаған ролді хиңа бердім. Темірні повторять еттін деп, қобатлағын деп, именно шул ролді беріп қораным. Хин бүтінлі икінсі ойнадың. Бүтінлі икінсі етіп, противоположны етіп. Шунан мен ойладым, бұл балада талант бар деп айтып. Актер боларақ, хин өзіңе юл таптың. Но хин бар-бір по генам отайың болдың сахнәлі. Икінсі юл таптың, әмәләкін отайың талантлары хинде көсілген еді. Табиғат ял етмеген. Estağfirullah tövbe. Köpekindi. Ne işlep yürüydü? Bana kıyma aşağı. Bir başkayının balyakta kelganında düşken. Hele. Dağla küstene salıp kelgenhin indi. Küstene. Baylikem küstene. İlemet. Bigirek ungan kişi buldun gayın. Ay, uydun unganhın bit baylikem. Uydun unganhın. Bulmanı bit elektirip. Bana toktuğanğa berip harap ettiler. Ay, bulmanı. Koyildi İlemet, koy. Eyde. Toktuğan qaytkansı ışında hileşip ultırayı gale. Eyde, ultır. Timur kitip barğas, xoşlaşğas, Lələni bir dünya kütürgə yaraqız, bir qolundan iş kelmey tegen uydar menen turub qalğan kişiler inim. Mına biz bitinde yürüştük gilgine. Min ineyinim, şunan biz Lələ menen paka hüleşkensi, iki mirda bitinde, bir biz yarısı, bir biz artist degendey. Timur şul tiklim tizgine tabın edirleyinle bizde hıylayını. Onday təmli seydi menin mına özümde işlegenim yok mına seynik. Şunan мен де шул халықтан неткәс башқа хеңіп қалған бетінде ойлайым енді ләләлә, ол тиклем талант жоқтыр, хозяйка болырға деп ойлайым. Әсәйім меңет қышқылыққа келіштірейіні, ғоңғы вақытта, ұлғайған вақытта.
Шунан ләлә Мәдинә апай менән керәле безгә ти. Шунан яңа гына кайтканын, эштән кайтканын күрдем. Буквально 45 минут үттеме, юкмы, 1 сәгать үтмәне. Керһәк, ләлә шул арала бүтән өс-пөсмактарды, коймактарды, тегенеһен, буныһын бешереп өстәл әзерләп куйгайны. Бына улар икеһе лә бына бер-беренә килеп уңган бикәләр уңгандар ине, шул тиклем. Әйтәм, был никах күктәр тарафынан рөхсәт ителгән булган. Шулайдыр. Бана тапсырудың башында Илнур ысыраклыгын әйтмәгәндер. Атаһы турында һөйләгәндә Смоктуновский дигән фамилияны атап үтте. Күп һөйләйбез. Уның органика турында сагыштыру мөмкиндер. Тимур Мулабаевтан, Смоктуновский менән, Иннокентий Михайлович менән. Бына легендар спектакль бит Бөек Гоганың, Георгий Тостановтан, Кенез Мишкин уйнай, уны еш күрәтләр телевидениедан битендә, унда кайват күрән битендә, менә Тимур Мулабай уйнаяларына, айрыс караштар, ишара һәм кулларның хәрәкәте. Смоктуновский куллары ул Мулабаевтың куллары күп. Һәм миңа калга Тимур агай Мулабаев ул багаланып бетмәгән. Әгәр дә ул яшәй Мәскәүдә, Европада, Петербург уны алырны. Mutlak, это мой актор твиттерне. Сулык Андрей Гончаров алырны. Һәм менә Хунгладан Мугайнда Фоменко дигән режиссер. Шулай бит менә органика Onun divanahı kinolağı. Bana kinolaq qarayın bit. Kinoaktyorluq, ustalığı, iş kitkis bana. Uş gitmeli. Mullab verilgen ayı. Что у тебя на шее? Бусы? Нет, это не бусы, а петля крепкая аркана. Она тебя все душит. Душит! Орлица, красноглазая птица, не ты ли? Зачем своих птенцов толкнула в пропасть? Зачем? Зачем? Харау бердігі Елнұрға атайыңдың нендей нейдері есте қалған деп. Теге ерлерге келіп түштім. Бектемірді алып кеткенлерінде, ол құдағай менен қалғайны. Шында Елнұр, әбей, әйделі атайымның әйбірлерін қарайық деп. Шылай віз итағатлы енді бүті әйбірлерін де мотор қарайыны бетенді Бектемір. Шыны віз мен беріп тұрам. Шылай деп, Евкей, Елнұр, бүті әйбірлерін шылай деп. Онан тек бәлікәс бөлмеге кетті. Әлбетті, Бектемір исән болға, оны олы тірәк болыр ені. Көз деймәхін Аллаға шүкір. Бұна деген іші бар, бұна деген режиссер. Біздің театрға келіп қойды Шаймұратов генералды. Нендей спектакль. Еш кетмәлі тегі бейеу танкқа қаршы ат менен сабалар бітенде. Олым, талантың бар, бір нәмегелі берішме, ішілі, еші, бұна деген балаларың бар, бұна деген келінівіз бар. Шуға нен дүния қаршылық болмай, кәртелер көп бола.
Birişmem olam. Әйе. Атайың Был сынақтар. күз алдында булһын. Тимур Мулабаев турында һөйләгәндә, һүзләр бик күп, фикерҙәр шул тиклем ыңғай, яҡты, хислем һәм бейек һәм бөйөк. Тағы ла бына Тимур ағай битендә биргә яраткан битендә, ул битендә бына тигән бейүсе булыр инде. Уның тәне менән дә ул шул тиклем сәхнәлә уйнай белгән. Тәне, хәрәкәттәре менән, ымыштары белән үзенең бөйеклеген раслаган. Бына ул уйлап караң, Жан Бабели кеүек актер бейүсе булыр инде. Актер бейүсе булыр инде. Һәм уның менә цирктала ул батша булыр инде. Леонид Ингибаров кеүек. Шул тиклем менә пластичность. Цирктала шул тиклем батша була алыр инде. Әйбәт, Исра ханым. Спектакльм куйды балакайларым тигән. Рәхмәт, Илнур. Менә әле теге экрандан карап, төн булһа мин күреп калһам, без не карайым экранда. Шундай матур роль уйнатканың өчен рәхмәт. Менә Ләл Зуфарованың да нилеге менә миндә күреп шул әбиде. Ул вакытта мин яшьрәк инем, 7нче ел инде бит әле. Әле генә 70-кә еткәстә дигәндәй. Шуңа рәхмәтлемен туганым. Рәхмәт һиңа шул рольдә эшләткәнең өчен. Һуңгы көнендә бына ошында нитеп, әле лә уның ошында йылы калды. Ләлә югырып кирде. Безнең квартирага ахат әйтәлде. Бит бардым. Барып теге узган бириге ята. Иша башына матып алып, Тимур типсма, и шунда ян бирде. И авылына апарып куйдык, бик матур итеп кабул иттеләр авылында. Күп кеше катнашты авылда. Күп кеше катнашты. Шуң нисәмә еллар үткәсендә тагыла бардым. Унда Ләлә уйный уже. Ләлә анда ятайны. Спектакль менән барганда мәйтәм Тимурдың кабыры карап китәгәле дип алып бардым. Дәүләкәндә ятайнык, авылына барып, кабырына барып, анда әйтеп куйдым инде мин. Сисәүт пресатрында шулай монда киләбезме, Академ театры тибенде. И барып дип, бик матур кабырлыгы, икехәлә бергә яталар. Нинди авылда? Матур итеп. Дүртөйлеләр. Тимурдың баш усында милләш агасы үтеп утыра. Ул милләште бик яратайны ул. Без икебез милләш шейдик. Күп вакытта туңдыра бер тапкыр. Шуны без милләш шей алып кайтабыз. Өфе урамдара буйлап. Шуны без урамына инде. Иң беренче шунда юл. Барияһында кайлаттык без уның басыкында эшләдек. Бәхетле булды. Бәхетле булды, сөнки аның bütün укытучылары да үзенә охшаны. Әйбит, шатланып укыны. Шунан һаң ни курс яратты. Шунан һаң хатыны белән әйбәт торды. Шул тиклемник яратып яшәде Ләлә Зуфаровнаны. Аның иң зур шатлыгы булды Илнур ти. Һин тугастын, оннан да бәхетле кеше булманы. Шул тиклем шатланып яшәне ул. Шунан һаң әйтә торгайны. Нимә йитмәй икән минең улыма ти торгайны, әйбит. Нимәләр теләйм икән ти торгайны. Мин уга әйттем, доброта, изгелек теләп алаңа тинем. Һинең шикелле кешеләрне яратһын, кешеләргә яхшылык эшләһен. Һинең шикелле. Әйт Худайдан, һора, минең шикелле булһын дип әйтеп дип. Илнур, кайбер нәмәләреңдә исеңә төшер атаңны. Әйбит. И ул аның теләкләре бар. Теләкләре килгән һиңә. Хәзер главный режиссер булып яшәйһең. Әйбит. Дүрт балаң бар. Менә дигән хатының, атайың теләгән бәхетләр Ходай Тәгалә һиңә биргән. Так что тормышның кадерен белеп яша. Оның теләкләре дикәнен белеп яша. Бүгінгі біздің тапсыру Тимур, Биктемир, Ғалам улы Мулабаевтың рухына шул тиклем дуға болып барып еттен. Һәм ул Ләлә апайда куаналар, уларға бер рәхмәт итәбез, ихлас күңелдән. Һәм менә уларның рухын, уларның исемен мәңгелек һаклай бына ошо Илнур Муллабаев, уның катыны Мәдинә, үс егеттәр битендә һәм янсәр битендә, дүрт бала битендә фамилия дәвам итә, нәсел кыты, Аллага шөкер. Менә Илнур тормыш дәвам итә. Тормыштагы ошо бийеклектәр яктылыгы, упкындар караңгылыгы ул алмашып килә, әмма бүген тапшырылган һәр вакыт бына шул тиклем ак бәрәкәтле ижаттан торган, бәхеттән торган, гаилә бәрәкәттән торган шул тиклем бәхетле
ижадди комарлы тулы канлы тормыш теләбез һиңә, мына атайың исеменнән, әсәйең исеменнән һәм Алла бирһә, театрдар сиратка торасак, Илнур Муллабаевтың спектакльләре һәр бере шедевр буласак. Һәм әлбиттә алкышлайбыз бына ошо бөек актерларны. Рәхмәт сезгә.